daula Komoro sidawe bomnama mumu basi sudonu vumbu hao hakaba pili ma directeur wengi yabo bape salary libao magari yanji au aeroport haina usiku yala ele jione hija ngamkaza mafunvu enimbwari ngende sahaba ya toma boshone deza msovu wale wewe basi bomnama mumu mana wele watorea wangu upa wangu shewe nanza udhulumu wana wa Komoro de manani ni ukabiliwe namna hiyo enu nduhuze nda haini mndu manzani utokanza njana mwenkoloni nanji basi ngasta yarirwane hensi hatu esi chino hindi ese mali za hema gari ya njao hula zijojua zifanye nishana likemila hafu mandamu yenchi ya roa jeni roa babo roa jeni wanchi ya una semali zilanga mrengao mwanyisa mamunea hao le fungwela hao ilo urenga waina usiku lode la hevinyo ya hao uno hawana usiku sisi wa Komoro ngarjori libe mapesa rudo wensi sa weno hevinyo kena ukiri embabi ngari mambiao ni waishilizi watukufu wa hezemba wa za matangazo zilio undani ne zilio bonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waangalizi watukufu wa he shabakati interneti ya tosa na salamu hoju ya hanyu mubasharatan ranzinda haruma wa mji wa ezi moroni hunu ngarimni kaoni hawa jimla haivumao haruma enti ya hatu honyoti mridungao nanyi mjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za Komoro tosa na salam hoju ya hanyu la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au Comores vous présente himda na shukra lo riombeao na urenga wa Komoro haina mdu ulio hunduniani haini bahan ikao ndungo wakati unu nujoka hundunga daima almidrar au hayati wahe video inu video mahsus ya himda ya hoa Komoro nanzao ndenge dakika nzima sonti pia rambe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar yo himda ya haini Mkomoro haini bahanu yaliyo himda haini Mkomoro haini bahanu yaliyo yashemelezize Mwenyezi Mungu uka uzima wa Mwenyezi Mungu mwenye mvuhu duniani na akhira Mwenyezi Mungu haeche Dieu est grand kabat shak omhelo wa he Komoro yeberamu ya he Komoro upepea harmai dunia ranzi Addis Abeba tarehe 18 mshele wa tarehe 10 shenda ya mwezi wa Fevrier ngenji yao harma daftar jamaa ya tarehe 6 ya Julieti mahashiwi na majana shenda na mengo mfukare na tsano Komoro izal shihani hamara yabili Komoro izal shihani hamara yabili rametsena Allahu akbar Erilanda engarendonda Erikanda engarendonda Allahu akbar Mwenyezi Mungu esimbani si wa Komoro nobahanura wasuli lelo
E Komori ho pepea Addis Abeba. E Komori upepea harma ye dunia mafia jamia. Si Rais Azali Assoumani. Yede mwenye biswara ne hikma ne bahati. Wayaumbiwa lakini Mwenyezi Mungu yemu hapanga ukae Komor ipepee harma ye dunia aba yenrume mahsus. Yabewa ni Mwenyezi Mungu aba isongeze Komori ipepee aba Rais Azali Assoumani. Iyo bahati ya hahe. Si bahati ya hahe yeye binafsi, bahati ya he Komor. Mnantu da mtutu ye Komor. Wamasiwa manne ikao. Ekango msaho harume carte géographique. Lazima umangalie hamap, hamiop. Nge umone wanantu da wanne walio harume bahari Hindi. Masiwa manne ya daula huri. Ya daula huri. Rijaje lelo. Imaganga yansi yaliyo dunia ni lelo. Imaganga yansi ya ele bara la Afrika. Rambwao kangali konsio la tabu nzima hasiasa na diplomasi na ushindana. Hakika sindanu ufuma dunia. Hakika nyansu ujo wanana simba. Eka ngarenga mfano wa inyambao comparezo. Ubimisa. Wizani. Wahe ekipi ya taifa ya Salakanti ya mpira wa mdu. Wanazijana mabalozi wa mpira wa mdu wa Komori. Eka ngarenga mfano wa comparezo. Ne diplomasi ya he Komoro bahani ya wasuli lelo. Karna ujo ufanya comparezo. Hauka sisi wahanju mekangare angali yao mpira wa mdu wa he Salakanti si hamba ukaya wala wana wazalishihani harume Ulaya uwinji wa hao haruma mafungu mengo shenda na shenda haruma jana uwinji wa hao wazalishihani haruma inti ya Ulaya Faransani wala wana washi Faransa de double nationalité wale wazalishihani Faransa waleleshe Faransa warengaya ilmu ya Faransa maususu mpira wa mdu wajangwa urao he suraya ya huu jinsia wa Kikomori. Si hamba ila l'équipe de France ya vili si wahanjume ila l'équipe de France ya vili ngerao harume Salakanti haniaba ya udafiu ye biramu ni couleur ya he Komori. Ula ujizi wa urengane sirkali nenfi ya Faransa habu wazalishania wahundu ustaarabu wa mpira wa mdu wa ubalia wajangwa urumishia uharumeti hatu. Sha diplomasi. Ye diplomasi ya Komori. No ustaarabu wa Komori wa uruhusu ya Komori lelo itsansawe. Ile megandra. Iteganda. Rais Azali ya baliye diplomasi. Ya marathon. Hata lelo e Komori ijihunde nge pepe yao utendea zinsimadi mkuu wa he Afrika ya jualo heya mujuza mhu miracle ya bodi mana nso ufanya comparezo entre ya he Salakanti ni diplomasi ya Komori ya wasuli lelo. E diplomasia wana wa Komori ya wasuli lelo. Wanua wana wa Komori waleleshe ha Komori. Wasoma msomo wa Komori. Wenda wahundana na misomo. Wonze wahaja wasingarai diplomasia inti ya hatu. Nareshele habeshelea. Haukayo lazima rimrande omaji. Assoumani mondoha. Assoumani mondoha. Balozi wa he Komori. Harume jumuiya ya Afrika ranzi Addis Abeba. Assoumani mondoha.
ulionjizi hajabanu shabakati l'internet ya moroni oretaji umashihi na majana shindana umahazuzi ili na kumena shinda maksusu akauja ya rongowe haruma shabakati l'internet asuma numundu ha ulionjizi hansa ha haruma interview sur messagerie simharazisa tsamba shabakati l'internet ya ekanga we Marekani mwanzo urongowe nzo moroni utsinze pie uje urongowe moroni hatsinzi bie balozi asumani mundu ha ulionjizi mahazi uzili na kume na sheda hajandahu oretaji nambuwe harume shabakati l'internet ya mwangalia bayo archive hajahana bahindu habaga mhuniko Maria mwana manono yohokaya Raisa Zali ngamombo Mwenyezi Mungu he diplomasi raitianziani ya hazi za kistaarabu rimsuccede Macky Sall sabaha rohonda ni uje bomondoha yobeiri hamagari jo succede Macky Sall Raisa Zali barnamaji yaitia ya diplomasi umahazihu zili wa 26 ngamhonsi uka Raisa Zali gujotende ya Umoja wa Afrika. Bravo Mondoha Asumani Mondoha balozi wa Komor ranzi Addis Abeba haruma Umoja wa Mataifa wa hili bara la Afrika. Habiri hende zahi harejeyo mahazuzi ili wa 21 balozi Asumani Mondoha hajahakikisha ya ukaya umahazuzi ili wa 26 Raisa Zali gujorengaze mamlaka yabodu hanzani mambieni hokaya Mwenyezi Mungu ye mhu afan taban Mwenyezi Mungu ye mhu lakini Mwenyezi Mungu yeka hansi mandamu shiumbe shahaye ya mtiandani ya mhansi mubandani haya o shumbani ya bala mapesa ina ya mnika hauya bala ufaume ina ya mnika ufaume na mapesa na sheo mwomru utsaha womru uendele ya mdiyo hausaha hamarifa hausaha haustarabu wambao ngwaona mali Mwenyezi Mungu kado nikam bala mali eje uhutini yaho nsingo mtao waufanya hazi he marifa ya hao no ujizi wa hao haunika mali waufanya hazi ho ustaarabu wao haulika ufaume faume mnukajinika twabwani uniko mdungu sha wekulala wa uhunda yabo sanzana beuka inu silailatil qadri yauka ekomorile lo iumba ijeike donsi ya 21 uka Raisi Azali do raisi wa 21 ranzi wa Umoja wa Mataifa wa hele bara la Afrika utungishia yabo naritose Mwenyezi Mungu rambi Allahu Akbar lakini narishukurie ze jitihadi za kistaarabu za hema diplomat wa hensi hatu maksus Rais Azali Asubani eberamu ya Komor lelo ipepe yange ipepe yao harwe dunia hata sababu ndo Rais Azali Asumani ni madiplomati wa hensi hatu mfano da uona weleha Asumani mondoha yabo ikanga shukuri yao harume barnamaji ya diplomasi Rais Azali umahaziuzili wa 22 ya itianziani bimana wakati yatia jahazi
harme kampani ya hahe ya usaha ya je ya mathilishe ya faku ya renge ze mamlaka za Ruto rais wa Kenya yukaita kanyangu ye kampani ya homa hazuzili wa 22 rais Azali ya kautianziani ya tienkabambonzi ya fisle hata yensi ya Kenya isedi kubali uchilili ya zedamana zinikira Azali hauka umkonsi wa hetroika uhansi ya ukaya imakam raisi wa mando bakabale turu wanema baranga umu nga umasamle mabara ya Afrika ngabwe Australia ngabwe Afrika ya jualo hutswa aba Afrika ya jualo heya ngabwe Afrika ya Suhailini ni ya Kiblani ya umabara masanu harumwe Afrika eturu haruma hazuzili wa 20 na ndaru ijili yae Afrique de l'Est elebarela hatu ngasina umakam raisi wa mando rikana umakam raisi wa mando Ruto bakam raisi wa mando wa heyezi ya makisal umakam raisi wa bili de Comores rais Azali Assoumani yabo rais Azali Assoumani kajaka uladhimu yarengeshe hili shauraisi wa homoja wa Afrika aba hao mahazuzi ili na mingomili na ndaru ya ladhimu yarengedu de makam raisi wa mando yodensi ya Kenya Ruto Ruto hachililia zedwamana haka usedezebari yani ke Azali Assoumani watina uwana nkodo kalinti upanu diplomasi yo tinkodo wa ustaarabu na sharia na maarifa na mwelewano na upolevu ye Ruto hakakubali je ya sende e place ya homa kam rais wa hahe yani ke Comores ikaungwa uno makam rais wa bili yabonga bwandu wafanya hazi harma umvauo diplomasi ya Komori itakata safi iwonesa ustaarabu hao ngadoka adojihisi ukasiwa tutu sima maskini kao zenongozonsi piambi zilio duniani pia de zenongo mbi pia zilio duniani pia siruandu handani rilonizo ututu wa wanadamu kabandu washashira hana si Seychelles washashira hana si Maurice washashira hana si arudi mtutu sina arudi injira hanao shausikini kabatsi wandu walo duniani aba waloma maskini hanasi kabatsi nsiri sao yatsundwa hata yazitimbiri za masakala ekatinda si duniani lelo sidu lashe itumbi handongo mbi duniani lelo sidu andu ikao sikalifanisi wanansi mzee wa hatu sedima mcheki azamda sha nalishukurie rambi Allahu Akbar ezi nuzilangu handa hubi ezenonda nalikubaliwa ustaarabu nda uone sawa hera iswaera Azali ustaarabu nda wo naone sabanu Assoumani ngondo ustaarabu wo de waziri harme mahamili ya mwisoinu waziri wa Ezabar Zobonze manama Zahir Dhul Kamal diplomasi akaidi anikwe vamana diplomasi haireisi shaharume kampani rais Azali akahuifanya mahazuzi ili wa 22 haukaudwa wakati wa kampani yakayabulwa ya huandu ya huma shindano baina ya hensi ya Kenya nensi ya Comores wakawani ya shahirishi yaka directeur de campagne wa Azali ne Comores
ubalie campagne ne diplomasi yende ya tsanganye ne diplomasi ya Dhahir Dhul Kamal wa Mjomba sedi ya kanrume mahsusu wa Rais Azali wa mahazuzi ili wa 22 ya kamruma ya kauwewa harmazi negociation zonti za kwenda wa sahi yani wa mkate unuive rijeri wa swili tarehe 18 ya mwezi wa Fevrier mshele wa tarehe 19 waodo wandu wa handani mimi binafsi en tant que Mkomori ni warande hommage ni mwanama Asmani Modoha ni mwanama Dhahir Dhul Kamal ikatamba Dhahir Dhul Kamal waziri ya bode wizara jimla kamil ya hese habari zobonti de ma diplomate wa hatu wonti pia ngamwarande hommage harma wa ushinzi wundi hamarararu ni mrande hommage Mjomba wa hezi ka izori mhanzi zenubona zende nai hata heni tsitso na Mjomba yo tsinti chabu ya ka heni daho litso na Mjomba ilo tsidaho ezi yinu ngyo na Mjomba jabu ilo na mbaba ramba beru wode mbaba wa hezi ezi nende nro nende nai wode mbaba yawe zenugozi kansi sa ushukuria yao harma ya politique internationale do hangalia ze enjeux za kanti omjo wa Rais Azali bimana de Komori ujaitendeye Umoja wa Afrika ezi jaji ustaarabu nezimvuzi rimladaba le suala la helesiwa la Komori la Maore engaliko fidia no wazungu wahimise Komori mtutu ilo harma usikini rihundele zina linu bahi Faransa ngwa hada yawe Komori hawini kaze wa manazinu hamvuza mali na siasa li zina linu basi li sisegori le suala la helesiwa la Komori la Maore lo suala hauka ngali wazao 150 millions d'euros mzishanyoti piani wa Komori milioni jana na mengo mitsano mapesa ya euro Faransa ngwaya habili banu ngasina maamila yakawanika Komori ngwanikawe Komori hata nabaha shada la ilaha illa Allah shadana madrasu njaona hata mtsuna msujwe mali hiyo ngeyunishaunda hu shada la ilaha illa Allah diplomasia mapesa menji ya vumbulwa ne Faransa ukangwanikawe serikali ya Komori mapesa ya ngali wazao takriban miliari mengo shenda mapesa ya Komori engaoda ngao harma jimbo jele jimbo la hezizi wano banu ne serikali inu ya hindi ya 5 milliards d'euros ya conférence de bailleurs à Paris ya le 2 décembre ya birata mono rija kaufanya suivi juzi au palais du peuple sasa erambi wajenema ni serikali ni wataalamu warambia ya ukahariri lumia 50% ya hisse 50% ya 5 milliards d'euros raihundarme conférence de bailleurs à Paris hari 50% hari sayrumishia harma enti mtuma mgwe bondrabo rambi wao zone serikali mtuma mgwe bondrabo namrieho ufahani namriene magharibi ya ango kaburi 50% harme 5 milliards d'euros ya vumbula Paris ya humsanganyo wa matajiri ujawaru fikirie Komori
msubuti mrambi yao pale du peuple armé suivi ya kaima pesa yao deja msangam yao nao kamrambo hindi engamrambo hindi ya mwamba shipenya ngamjifungao rezi ya hanye chaja ahisa ngamjifungao rezi ya hanyu yeja hisa ekanga mriwazisao 150 millions d'euros la serikali ya Faransa wa annonce ya Komoro njemrambi yokaya msamrumia 50% ya 5 milliards d'euros tumamga nekebanu nono o serikali nekebanu wanono o serikali iyo mali yinji iyo itokali betone Komoro namdoja haulutufu hotuwe communication ya hanyu nyinyi serikali mwitekelezao wa Komori abaha parce que sisi ngali mwishili yaoni isonga mbao ejenje maza hanyu karla uzifiniha shakarti tayari rifini zembiza hanyu sitima big mama wa hanyu bu serikali ngasibanu ri akompanye zenjema za henti rilahaini zembi hakasido ma arbitre wa uvuzia ze kufrane zemene heni act parce que wangaro futu wangaro mpira unuka nyinyi de mura osha sisine rivuzia o si watangazaji yawange kam namhoswani si nubahaniensi ya wasuli lelo haka Faransa isaidia haku ndondondondro oshinzi wahe ya wasilisha Komori banu lelo makamu wangu ndabana shakatsu hanza makamu ya upepo ngaranzao makamu ya lonava mana na ndongo si wa Komori ngaranzori ikunde rinjiriwa we Komori pepe yao shakatsu hanza ipepe he dunia namna inu rikekali hundu ngaranzori hunde ze mali za anosewa ne siasa ya twakatwa nziani ni rais Macky Sall ya hizi miliard za dolar za utajezi enese ze infrastructure za le bara la Afrika zitika upepo narisisinganie sije harma muhamzi maraniki wao hakakenoki ze bale diplomatique sijoka ujabon sijumanu wajiwari hunde ne shetso shahele parelalami la hangu haya huchamoroni ala kulli hani ngamonao ezipande mwendo mwezikaza bo serikali hawenda mafinihe zengamazi ranzi bandama juja utafaju ngari mshukuri yaoni shamsidi waze wa Komoruka rija banu rapisa serikali hata risubuti ritwaze nguo nezenga mazila zibalo wasibaya shaila tsine namna ranzao kalfanza zenga mazila zibalo naranue likane autoroute mbili zijwangu haya ala aeroport ujamoroni ngati sihe mjeni hati sihe haya hafikiruka ngunjio kaburini mbafikiruka ngunjanje kaburini mtumamgwe ezemiliari mazivungu abantu za Faransa wamba ukawarinika nisora hunda ngenga mrambi yangu arkana ushelso shapare hila izo muno masulaha bo serikali izo muno masulaha bo serikali do chargeri rikensi banu riheye banu ridohe yabanu rengemezi sita rijeri hime banu ridom tsunani mzima hamzima ranyiro wazo wa mzayani hata sababu dele pare la lami langu hauhaya hujamuroni izo nyinyi mwonao masulaha izo nyinyi mwonao masulaha bo serikali ya azali ngamanzao shabakati la internet ya rirengemezi sitali jebanu
rijeri renge haini waziri na haini mrulo dhamana armenti rimtsweze nguo raye roazo wa mzaya re aharhamia hauno mjapuha nole parela la mili la hangu ha yalitofanywa ekanyi hizo ndizo manzao basi sigatoshinda rijebanu voli mshuaoni hamtima rijeri mtsweze nguo Babanu, izo joka urahingi. Izo rijoka uriya hindi. Hoja rijeri mdeni no mfanye. Eke objectif no ujari mdeni no mfanye. Ngarijo ujari mdeni no mfanye. Hauka ngaranzawe nsi hatu ifanyiwa. Hauka usikitifu wahema na mkomori. Ya uonao. Wakati ya roha obanu. Hende bonse hende haka uhangujo. Msiba bo walezi msiba bo wazazi ngasiwanada mwindi eke diplomasia hatu ngejisao ngiona sheu ekomoringe vumbula ondo uwangu wasoka Addis Abeba juzi tarehe 10 na nsanu hujai tarehe 16 tarehe 10 na mfukare tarehe 18 tarehe 19 watsoro hewo nsipia hena mnaila wanja harmazi ya mvio amba ngarijao moroni rije uzadeni rije liwone uhanduza azali asumani na ambari na msedihe na bolero na mametsefu elamini ngari jori mwone nirije uzaden ikamna uona haya kamjajona haya danyi wandu na mvungwani hapo kamjajona haya ye dunia makaniyo Addis Abeba hula juzi ingawa tuambaka vanu raisa azali usahundu wede mfaume wa hele bara la Afrika shasisi delegation rahajabanu ngari hubali yao ne zianvio za hatu hakasi wandu rakaujabanu kabasi mdia pashianvio daina mabilia shasi wandu rakaujabanu ripasha zianvio za hatu jet privé son chipia kalsungo uhudunga rihubali rede moroni rede razungu se moroni riferesheo wa komori no uzade unu wa utukufura umda karjatona hasha kamjoka nyinyi ni mvungu wao ni abaha ni mloma kwa mana wae daula ya lelo kamla wona haya kamjajona haya kamso jibule swala hilo amuzi sona din legit kamjajo paro jona haya haukanyi kamono haya sina nyanyi che rowa rumavanu rowa paro rumavanu wonsi pia nyikamono haya ni wakomori kerenge Mwenyezi Mungu hasoka hamsisianinyile hamdoanize jesura ya zimu hadogwe hamgwane masoba himdoona shahamda amkaza nina mnainuja haukanyi kamono haya ngabo wandu wasese ngwajo himabu ngwajo amba ukaya ibanu lelo no wonao yepare hangu hamoroni wenda hahaya sambika jaruma banu mahamisanu ikililuka jaruma banu mahamisanu abahangu tutoka uliona sisi ula uveke wahwandu wa masafarini wajwandi sema ala yao wandu wa masafarini wasese amzambondo sipa msafarini tsimulia zola ule bai nadu ili wandu msafarini dise tabia basi wandu wao gamwajibu Nabeka ya msidoli vumbuli ya sambi. Kasambi haka yabo kamchaka uzamba. Sidoli vumbuli ya sambi. Enda zimi iso sambi ya zamba ya na mnabemba nongo tutua sambi ya rifanyili. Afanyili nti. Jaguru wandu manzo. Rimchie hoba oni rimfanise. Na nyibo asali. Na nyibo mseli. Yabo mfu. Ekanga manzo rimfanise nija sambi. Esamba rifanya. Ikakama nzori mfanisi ni jaikililu mtuma mgwere
na mrambie sesibuzi na mrambie ukai nyinyi ndo mahaja majama bagamanzo mfanye ndongo mkechao hata lelo mwalibe abantu armomo cha wa Afrika yabo zinugo zahanyu za hundani za maisha ya wa Komori nganzo zidungane ne diplomasi litike harma diplomasi nje manra hafu ijisao lele Komori ya salshani hayinuka onro liunje hundani wanukwa tushudo unamba wala anuka tushudo unda mabawa wahala anu wasinganyana ngwa ula nao litike undu wanzo ende hahaya ano ala kulihali kama unambia ka enzia ya ula hahaya huja moroni ukailangio harmansi harme dunia enzia ya ula wa hahaya ala aeroport huja moroni harme kapitali ila kaiti harmansi ilio harme dunia washila hanywe banumfu washila hanywe banumfu nisi wanadamu ni wandu mriru mao nisi wanadamu ekanga manzo mrenge le parela mila hangu haya hujamoroni mgochi bwararamo nesa ukabanu nyima famana mrumao nsinyi njao ni wastarabu chao unongo sidudu sao swafi isonongo sidudu sao na mangaliele tengo la kaenda la rengi azali juzi na mangaliele tengo la kaenda la rengi azali juzi hu aeroport ranzi sara ru wandu ziwi 10 wakahamwishi wanza shandegi wakaulinda azali ne furaha haki ya hanu wa Komori haki ya hanu wa Komori gina mwene mangalie ze imaji ze video zaho zahe aeroport ya hatu na mnagi zengama u aeroport wiho de zengama zilo aeroport de zengama de zilio aeroport nemishana ilio aeroport kutato subuti unjie ambingwa nzo kwende haja humbarme mishana yonsi pia ilio aeroport ihoi magari ya njao aeroport haina usiku pesa ya njao aeroport haina usiku husu magari ya njao aeroport haina usiku pesa langandunda pesa langandunda hubi bumnama munu mlevi mati pesa la bumnama munu mlevi mati langandunda nganjao harme konti ya head dawla ya Komori pesa la nganjao harme yese konti za head dawla ya Komori katsunchi harme konti ya head dawla ya Komori silawe bumnama munu basi sudo nufumbu hao hakapa pili ma director wenji yabo pesa la rilibao magari yanji au aeroport haina usiku yala ele jiole hija ngamkazao mafunvu enimbohari ngende za habari atoma boshone ndeza msovumbu wale wewe basi bomnama munu mana wele watorea wangu upa wangu shewe nanza udhulumu wana wa Komori de manani ni ukabiliwa namna hiyo nduhuze na haini mndu manzani utokanza njana mwenkolweni nanji basi ngasta yarirwane hensi hatu esi chino hindi ese mali za hema gari ya njao hula zijoju wazifanye nishana likemira hafu mandamu yenchi ya roa jeni roa babo roa hini wanchi ya una zemali zilanga mrengao mwanyisa mamunea hao le fungwela hao ilo urenga waina usiku lode la hevinyo ya hao uno hawana usiku sisi wa Komori ngarjori libe mapesa rudo wensi sa weno hevinyo kena ukiri embabiyo ngalimambia unika kena ukiri embabiyo kena ukiri ngaribadiliyo yensi enyindwanzi alekeze nti na himi alekeze mtuta alekeze nti nende zahi haumuhime liwane paske karna ukubali mribeliliye sharia mjemanze mritini ya menti ya hatu wasina hata wizani wizani na utiwa kuna uja utiwa ya mnuma susu garitia wa wizani harwenti enti kaina ukiri
ilengwa otage ni wandu wajirensio mafahavalu wa unyanganya mali noba hanura wasuli banu lelo haukali wasuli banu ikao ngelavimuo azali yajibu zivamana zahahe dhamana zitoyangu zidhamana kazina ujoukiri dhamana za upepo sinanga nisamba undo kazina ujoukiri dhamana za upepo rihundu ushinzi shaushinzi kanga utsahao jitihadi zinji ritijo jitsa yabo karina ujua rido kontabilize mapesa ya hibano wandu watukufu wa hensi inu rikekarangalia zahe zinu abaha wa unyanganyifu ulio abaha wa heze mali za daula zisampanywao abaha zemali za hatu zanyanganyiwa haruma ema hayabira ngari zitsahao zirejei rihose ensi ya hatu nana yezi ilio abaha ezinyanganyiwao abaha ngari zitsahao zirejei ngaranzao rais azali ya hensi etarehi ya hahe wa mnyezi mungu ya jalia etarehi ya hahe yenda una mvume hunze hauka abahange la dhimu wanru watsamuwe zenkudi zilo banu ezenkudi zilo banu ngaranzori hunde faida ya heze dhamana ranitwazo shakatsuja jerenge upepo karna uja urenga upepo hauka upepo mduka juusia encore une fois ngarambao yaukaya rais azali félicitations au bahangu wa wasulisha Ekomor lelo nguna mtume Ekomori lelo huitsongeza eberamu ipepe ya harma ya dunia sha nganzo ipepe na zitendwa kuna ujo uhundi hana na zifusi za mazi za wandu wa uzingiza galsa hauze maliza hatu zarengwa zirejei nana uwali yo abaha wa huzingiza riwarambu wao kangwa fisidi shao enti na udharau wa Komoro nga dasi sinao rirenge banu rihime riwaniye le toifatima huri le toifatima huri linu nga liwani yao na singa rihuwani yao hauka ngasi hodingoni hojumaizu wafanya wa wasudisha Ekomoro ubahani ya stahiki hufanya izalavi muzifanyiwa za uruhusi ensi ikane sheu shensi kena utokana sheu bonze ikane na zifusi za mazihundani keno kiu ngaribadilio pia zenongo zihime pia shakari na uja uhimiliambi na unyanganyifu wa mali ukebegwa uwandu warenga zemali za hatu nganza uwazirejeze zemali za hatu za rengwa husu uraia wanki bakartutsa hasambia fungwa basi ngaranzao zemali za hatu hofunga sambi dahari yode sharia de shamruhusu shangaranzao zemali za hatu nuarwa haho wa huzingiza uwenji wa hao kwa sankadao mali jasambi kwa trahio wa Komori na udharau wa Komori mamunu kana ujua ukaya dhamana jimla wa hele daho la aeroport ardia baki na udharau wa Komoro sisi ngalto tedeli mdharau ya jadharau wa Komoro ngalto tedeli mdharau na ngalsahau ze excuse za hatu usonema wa Komori walishili yao haukaija wakati kaukaritsi haruma mnyanya haini mndu mjomba zembi za hao wakati wala mzabo zenjima za hahenga zijohamba to sana salamu hujulihani Rijana jotondo nuru masha Allah.